Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dia abah menuju ngaleno gareng pesanan Kang Dimas. Insya Allah Kang Dimas apa dikerjakan lagi tadi keluarga abah sibuk ya, kayak nawe ngantri sabar tuh dikerjakan lah paling bisa tidur gak beres, insya Allah beres. Akhirnya menuju dikerjakan ku apa kapalannya terus beres badan. Itu dia didamelkeun Kang Dimas, insya Allah beresan lah ngantri saya bakalan wayang gareng pesanan Kang Dimas dicekapkeun heula duit tadi tah ka baraya-baraya abah anu memperjogikeun hasil karya abah tapi ngawe payung Facebook aja, di IG aja. Nah, ini nama kumagi bakalan dirawat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.